يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر ددین پس اوسو ز شاعر اسرار سبتا دا مقبول و مشهور شاعر اسرار سے باغی تشریف فرما دی بل لیکن پروگرام دی آئی تا درخواست کم چی تشریف روڑی ناتخوانی مو کی او منقبہ شریف پیش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم استمراجي طاقت لريد ذر فامينا ويدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا هو الموسى كليم كم ذكر دي استاذي كم ذكر دي استاذيم أشوى فموسى كليم درب دلوري داين دالا لا إله إلا الله لا سمرتي طاقتي لريد ذلنا بامينا ويدا لا إله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا دير خيست خارو نشتا پمخدز مکی دمکی هم مدینی برابر ندی یا دریابون عوی چینی ندی لیدلی خود زمزم یخی چینی برابر ندی حسن داری عشدانی مدلی دلی دا نبی دا عشدانی برابر ندی یا پا دنیا کی رنگ پرنگ دال خانی دی خود بلال ازان خانی برابر ندی مقبری میں دی پدی سترگولی دلی خود بقی دا مقبری برابر ندی یا مدرسے اشت طالبان پک موجودی خود اصحابی صفی برابر ندی ہر جماعت کے خکولی مناری دی خوشن گنبد دا مناری برابر ندی اوزشتت انبیاء اولیاء
فاطمه برابر ندی عزت مند زنانا بنور هم وی اے پنسب د فاطمه برابر ندی کہ ہر سمرا رضا کی میل دی پیدا شی خو پر رتبہ د حلیمه برابر ندی بختور زمانہ د پاک نبی وی ور سر ور زمانے برابر ندی سر و مال د صدیق زار شو دوستان کی جنن وخی دوستانی برابر ندی دیکھنے تب ہم لوگ گورے خواہ کہ دستور پا مقدار شی ثوابنا اے غار سور دیگوش پی برابر ندی عادلان کا پیسہ لدہ عدل اکلی خدا عمر دا پیسہ لی برابر ندی پس خاک سخیان ورسی اسمان دوی اے دو عثمان صاحب درود بی برابر ندی فرشتہ دا پاک نبی کے دیر گلال دی دا علی صاحب دا رشتی برابر ندی یا خوچ سمر دی کسی و بازارو نرورا مدینی دیو کسی برابر ندی باغچے میں دی پدی سرگولی دلی اے مدینی استاد باغچی برابر ندی باغچی دیر میں پدی سرگولی دلی مدینی استاد باغچی برابر ندی